Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Baru kini kilong ki khubor bamta kasni. Ban betengi keriti kabla Julek mana usnem ke Dorbar Shnong Riatsamthiah kala rakhi. Ya kasni riulum India de ke Lehkmen ba ke jingi teli ringkat ke jingi shimbentalang na baru kinong Shnong. Kasngi kelas dang ha kapor ndusteng minstep daga wal kathon kabla pelong daga sengken thei ban pensluri ki pait ba bakin ya kejar kum gerukam sumar kemet kaphat. Ha kapor khandai beji u Dr. Reverend R.F. Kharkrang ula penheri kalama jongkari bat ula airu ke jingken mau ba ke Shnong Riatsamthiah kelas dang kum ke Shnong red ha ke snem syajar khandai spa bar ke jingno senyang jongka ha ke jingya kun ban yo Laitluid gari India. Banai ke jingya ro ye ke jing shakri hok jongki bor pulin la pen ko burom ya ka lum dingjri police station bar ka lum dingjri traffic branch halor ke jing sha atrwa ban penne ye ke jingmen ban jing suk jongki pait ba lai buram ru ye ke kemis samla yasan yalang pasa kabla yo ke kerdan basan haka BSc honors zoology but you Dr. Reverend Phil Kharkrang ubadang yo ye ke kerdan Doctor of Divinity na ke Bu Kiram City Church, Bangkok, Thailand. Haka karta bahnyo pu arsnem kabalong kadak baga jingpuli kamdan por pinkon. Kajing yelang kalapeteng de kajing rai riulum balapen ida kasengken thei balapen kot de kajing duai lang bar kajing bam kemen ringkat bagi pait ba ka Shnong lembar ki kongsan na ki Shnong ba marjan ki ba kenthop ye ki rang ba Shnong bar kinong kirkam jongki. Benango you play. Mat balai bangong umta menin Sngi apa bagi seng samla ki wana hian junga ban sim ye ki tiar gitar ban pendat ban internet ka Shnong gadan ke jing artatin bangi la nam la nam pelong ye kani ke jing les ko bha jungi but haji ekran ki nga sho tang ni go bai hai bentai barit jungi ha bai e bingi dan tungi chibu ha jing duai bangin chania hu blai bakani kani ka juba bu blai la ai ni na try he deserves the best from us, but ngatrai ka ni don't come and I get you play, but I ni kalat ini. But mundur tangan ni going awan ka jing mundur anga, ranga slap kerja you. The whole arrangement ni le ani matang si kelas kun ka kun nak to. Tendre you play mi usko to, but you play tip, maka jing tupu selendat jangan ni kali ka babha, but why lat ini. Ka jing ai ngo kali you play. Pastor, in fact ide mama jonga ngatrai ke jing keren ke jupi PPI history jong Riatsamthiah matau snam ni celebrate ga new san snam joka jubilee jong sports club ke jing na karpa de pi ye ke ye ba pitip sumba habu ke jing tho but I ban nong ko wi ke article jong ka ni ka souvenir bingin penmi namar balai hagwi ki singin hablai non ng parthai ka basa ke tang jing tho kumta ki pateng ki bawan hadien kini ki hapre jingi ki ben tip ke history jong Riatsamthiah ng karpa i pastor sumba I ba kawing ka article kan long kanika history jong Riatsamthiah hangni man ta sing at niya tang man ta kanika jing armamento hagi jing trade jong kam Shnong jungi katu kan ingut ki organization katu kan ingut ki trat jong sarkar kring belai trade met ban mesti man ni but mencap snem apor ni les ngobha kumneru ni ai yigi jingero nam tai kitiki wan pen khoi ni ka Shnong jungi kumjo ki pdbd ni tai but mentau snem bana ni songodan kawai ka banta dei bangi dei ai khublei ya ka lum jing wa banai khuble gini ki chang thei baro ki belaya mi banya ya go katan but ngilai don ko malai phongot kile lamlang bat ki khon ki jongki ngilai ya ngilai bat ngwa ki ban oi ki rishi boni gini ki chang thei baro ki belaya ai ki lang ka go katan ki aka jingap nyok sak nyok nai snem jog ski Laitluid iki mongro iki riwidri ki belaya le persha banya kun sitam bat ka bor san shan ring bat ni layo ken madraki daga jing ben haga ni ski daga bor rom iki in roi ka jing roi rilom naka singat ni
Nakasing kathe, hakani kasi, jing rakhe, ya kajing Laitluid, Jongkari, India. Ban poya siya kasi, bat hamay, bat bapernay. Nihap, banyan, limba, kamit, kabadung. Ban poy keng siya kathong, jong kajing jong, bat kajing kamen. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.